Koleginica Hanja sa svojim gostom. Hanja, izvoli. Hvala, Ananije. A pošto se u poslednjih nekoliko dana tek onako zapravo započela priča o politici i izbori su u toku, odnosno predizborne kampanje, sa kim drugim porazgovarati osim sa Vukom Marašem iz nevladine organizacije MANS koja vrijedno radi ovih dana. Dobro jutro, Vuče. Dobro jutro, Hanja. Ne moram ni da te pitam, ima li posla? Pa ima i previše, nažalost. Šta je to možda, eto, prije nego krenemo na pregled dnevne štampe, šta je to čim se bavite najviše ovih dana? Pa trenutno je ključna stvar Zakon o finansiranju političkih partija i sve zloupotrebe na terenu koje otkrivamo, bilo na lokalnom, bilo na centralnom nivou, a koje jednostavno utiču na regularnost tih budućih izbora koji su sad već vrlo u kratkom roku i jednostavno trudimo se da smanjimo sve zloupotrebe kako bi i legitimitet tih izbora bio veći. To je jedan, čini mi se, jako težak posao imajući u vidu obim zloupotreba koji se dešava na kraju krajeva. Evo, jutros je puna štampa sa svim primjerima. Imaćemo o čemu da pričamo. I tekako. Naravno, eto, da pomenemo i činjenicu, odnosno informaciju koju ste objavili nedavno, da je Petar Ivanović, ministar poljoprivrede, otkriveno je da je imao karte, odnosno da su rezervisane karte od strane Darka Šarića i te ekipe. Prosto, eto, da li je bilo kakvih odgovora od Petra Ivanovića tim povodom? Da li se oglašavao vama? Pa ja evo vidim nekakve nemušte odgovore gospodina Ivanovića koji mnogo puta do sada koji pokušava da sa suštine prebaci fokus priče na nešto potpuno drugo, ali ja sam više iznenađen što mi nemamo institucionalni odgovor na cijelu tu priču, a to je tužilačka reakcija, jer u svakoj zemlji u kojoj bi se desilo da se ministar pomene u kontekst sa nekim ko je narkobos i ko kontroliše promet droge u Crnoj Gori, istog trenutka bi bio pozvan u tužilaštvo. Kod nas, nažalost, jedino tužilaštvo ne reaguje, a svi ostali državni, odnosno vandržavni organi, od mediji i civilni sektor se pokušavaju izboriti sa tim. Nažalost, od onih glavnih je reakcija bilo kakva izostala. Da. Evo, sada da pogledamo šta je to kada je riječ o politici. Eto, čuli smo da Ananija detalje o naslovnoj strani, ali evo, na listi DPS-a i optuženi za aferu snimak Abdullah Šulović i Nada Borović. Ne moram ni da pitam, je li to po zakonu? Pa, dakle, niko ne brani DPS-u da stavi te ljude na listu, ali ovo je dokaz i poruka jasna, nažalost, partije na vlasti da će se svi oni koji su učestvovali u aktivnostima te partije koje su nezakonite, kao što je bilo ono u aferi snimak, jednostavno sačuvati i da će ih partije zaštititi od organa krivičnog gonjenja. Ja ne mogu na drugačiji način razumijeti činjenicu da su ljude koji su pod istragom stavili na listu, iako bi trebalo, s obzirom da kontrolišu i vladu i sve ostale državne organe, upravo oni da daju primjer i da kažu da takvim ljudima na njihovim izbornim listama nema mjesta. To se, nažalost, nije desilo. Evo vidjet ćemo i sa ostalim izbornim listama. Čeka se tu i Podgorica. Biće vrlo zanimljivih stvari da vidimo šta ćemo sa akterima glavne afere snimak, odnosno onim ljudima koji su nam obrazložili kako funkcioniše ta šema nezakonitog uticaja na izborni rezultati, kupovina glasova, da vidimo da li će iza njih biti mjesta, ali sudeći po ovome što se dešava u Pljevljima, nažalost, mislim da hoće. Da, pa evo, ti si baš juče izjavio povodom zakona o finansiranju političkih partija, štite one koji prodaju i kupuju glasove. Na koji način, evo, sada vidimo agencije jednostavno postupa, sada se tek oglasila, ali evo, iako je to možda ranije trebalo da učini, ali evo vidimo da je to sve nekako u druge svrhe, da nije baš onako najjasnije kojim povodom se oni oglašavaju. Pa konkretno oko onog o čime smo se juče bavili, znate kako, agencije u Crnoj Gori, govorimo o Agenciji za zaštitu podataka o ličnosti i slobodan pristup informacijama. Ta agencija bi trebala da štiti valjda prvo pravo javnosti da zna šta se dešava i da im omogući da otkrivaju slučajeve korupcije, a tek onda da se bavi zaštitom prava na privatnost. Međutim, imamo kontrast situaciju u Crnoj Gori. To su isti oni ljudi koji su ukinuli, recimo, matične brojeve iz javnih registara kako nevladine organizacije i mediji ne bi mogli da otkriju ko je od funkcionera zaboravio da prijavi pod znacima navoda svoju imovinu, odnosno ko je sakrio to što ima. I evo sad kreću u novi i prave jedan novi korak, a to je da se prikrije i eventualna kupovina glasova kroz oproste dugova za struju, vodu ili bilo koje druge komunalije. Dakle, u prethodnim izbornim ciklusima mi smo dokazali da
Elektroprivreda značajno otpisivala dugove u izbornim godinama, pogotovo kad se to poredi s neizbornim, i da tu jednostavno postoji prostor. Ne postoji bolji način nego da to ograničite onda zakonom, a da sa druge strane omogućite javnosti da ima bolji uvid u to što se radi, tako što ćete proaktivno objaviti informacije o dužnicima. Sad se navodno agencija brine da neko ne dođe kod građana i da ne kupi njihov glas kroz oprost dugova za struju. I zbog toga donosi stavove gdje kaže ne treba sve objaviti, treba anonimizirati podatke. Dakle, bilo ko vjeruje u ovoj državi da, recimo, Demokratska partija socijalista, koja preko vlade kontroliše Elektroprivredu, nema spiskove dužnika, je apsolutno... I razne druge spiskove. Nažalost. Ali eto, kod nas tako možda selektivno štite informacije, zapravo lični podaci građana. Pa evo, možda vam je najbolji primjer, sjećate se one famozne baze koju je gradio, odnosno pravio gradonačelnik Podgorice, nedavno isto to bilo u medijima, gdje su anketirani ljudi bukvalno po kućama, gdje su ih pitali šta im treba, kako bi eventualno sutra neko došao i ponudio im baš to što im treba u zamjenu za glas na lokalnim izborima. Tom pojavom i tom bazom podataka agencije se, recimo, da ja znam, uopšte nije bavila, makar nije medijski prezentovala te svoje stavove, a tu itekako moglo što da uradi, jer jednostavno to je bilo neovlašćeno prikupljanje ličnih podataka. Da, selektivno. Evo, možda da pomenemo i kada je riječ sad već o strane ekonomije, ali na naslovnoj strani, odnosno dnevnog lista Dan, dnevne novine Dan, to sam vidjela, u pitanju je opština Berane, to da su jednostavno ljudi za 15 miliona koliko su ostavili taj dug, oštetili opštinu i eto u Beranama jednostavno nova vlast sada ne zna šta da radi, jednostavno vjerovatno će građani morati da vrate taj dug kao i uvijek po običaju. Pa na kraju uvijek građani sve to plate. Platili smo na kraju krajeva, znate, i mi imamo dobrih iskustava. U Podgorici platili smo kombinat aluminijuma na 100 miliona eura. Evo, dešava se u Beranama. Problem je upravo onaj što državno tužilaštvo ne funkcioniše, što se nalazi pod direktnom partijskom kontrolom, jer da imate javne funkcionere koji se boje zakona i koji se boje da nešto tako naprave, jer će završiti u zatvoru, onda bi itekako drugačija bila praksa i vodili bi računa šta rade. Ovako, nažalost, sve se to svodi na nekoliko dana u medijima, možda nekakav proforme postupak u tužilaštvu, to čisto da se ne bi reklo da nije ništa postupano, ali u principu to biva odbačeno i to je to. I eventualno Brisel koji sutra pita zašto taj postupak nije istražen i zbog čega nije jednostavno do kraja sagledano zašto se tako nešto desilo i ko je odgovor. I onda se čeka na odgovore od naših institucija. Evo vidim, Vukica Jelić vam je zabranila pristup njenim informacijama, podatke o kreditima krije zbog Dana. Tako je obrazložila. Ovo je, vjerovali ili ne, ja mislim, jedno od rijetkih praksi ne u Crnoj Gori nego u svijetu. Da neko na ovakav način pokuša da izigra zakon o slobodnom pristupu informacijama. Dakle, ova gospođa koju smo do sada nebrojeno puta uhvatili da krši zakon vrlo otvoreno zarad glasova koje donosi svojoj partiji kroz proces zapošljavanja, je odbila da nam da tražene informacije zato što mi to objavljujemo u medijima. A objavljujemo upravo nezakonitosti koje je gospođa počinila. I sad, umjesto da u ovoj državi neko kaže ovoj gospođi pod broj 1 da će da ostane bez funkcije, onda da je zovnu u tužilaštvo, da da izjavu na okolnosti koje smo otkrivali do sada, ona se ponaša kao da je maltene vlasnik Zavoda za zapošljavanje i potpuno nezakonito, opet kažem, suprotno i domaćem zakonu i međunarodnim standardima, odbija da nam da podatki jer se po njoj to maliciozno interpretira i daje se medijima. Dakle, upravo je to suština medija. Mediji trebaju da pišu o neregularnostima, a javni funkcioneri, pogotovo ukoliko imaju integritet, ako se bilo što otkrije, da podnesu ostavke, a ne da na ovakav način podatke o kreditima krije zbog Dana. Evo, Forum 2010, nezadovoljan prodajom kombinata aluminijuma, Pejoviću poklanjaju zemlju vrijednu 26 miliona eura. Šta ti misliš, kako će se završiti ta priča o kapu i da li će se završiti? Pa ja ne znam trenutno u Crnoj Gori više ko je uopšte zadovoljan pričom oko kapu, jer priča oko kapa vam se svodi na to da imate u parlamentu neku raspravu, donose se zaključci koje vlada ne poštuje, jer jednostavno očigledno ima i dalje neki interes da kap spašava preko grbače svih nas građana, a onda na kraju krajeva što god da se odluči platimo ga mi. Tako da mislim da bi trebali konačno da počnu da vode računa o nama građanima i da shvate da mi više u državnom budžetu nemamo novce ni približno onoliko koliko smo kapu davali i da jednostavno tu kompaniju treba ili staviti na noge na ekonomskim osnovama ili jednostavno uraditi nešto s njom kako ne bi građani sad već naredne generacije
i generacije građana plaćali sve ono što je naša vlada, nažalost, jednim dijelom nestručna, drugim očigledno vrlo korumpirana, napravila od svih nas. Vuče, hvala puno što si ovog jutra bio sa nama i prelistavao dnevnu štampu. Hvala.